kesengihat majai ke arphon riu terik ujemang kinong yalam jangka National People's Party bakin thobio ba Preston Tensong sembut Menteri Rangba Kejela Pak Hamlet Sendokling Working President Dr. DRL Nonglat ubadai ukurtong MP jangka parti kelahiar Shanongston ban pensyai patba yaki matrekam jangka parti syua banjit yu MP naka Shillong Parliamentary Seat hakini ke election MP Shiteng Samoy kaban Serlong hakini ki benai banwan. Ya katai gajing pensyai patba lapin long ha market complex hakamat yo Nongston ha kaba lapin ya de uba G Marbenyang secretary ke Shnong New Nongston kinong kran bakong san ha katai kesngi kilong uba Hamlet Sendokling ba Preston Tensong bat khadu layo ya gajing pensyai no Dr. DRL Nonglat ubadai ukertong nadu kilong kume ki samla bat ki reurang bat ki het ki barit barot Kerpang na ai kulai ya kecil don ringkat lem i Dr. DRL Nonglat wei na ki riu ramba jong kajat benriu jongi ubala IT back ban mensin ban syakri ya kecela ban syakri ya kari bat kajat benriu bat mentang ubala simru ya karai ramba ya kapan yen ya dari bapai election MP ban nikmat napo kajat benriu kasih jantia jemi syakri syakador barba hapok parlemen kabeli om kaluk sabah idon lang ahni kibayin kibasen bat kiru ramba kiba pensengan kiba god yai na pidian sno berhalang yaki balok bat khamtam yapi ki longme ki longpa ki kun sama ki het ki barit Ibala platform nang badisnap ya kajin pensyai na kalian jongi ke parti HKBB bat kanekakam banjir ya UMP uban nikmat hante hapok deli kerpang ai kulei hiki pai bak nong syongyo maklem nila kumpentun ya kayo taha kade ke jongpi Andrei what's no way ngin nam penslen than ya kapor ke jompi namari lok kata ya kakamai ke kaji ke jompi kumta sobha sya shitom lem pati kinong yalam joka parti ke bakwa banwan bat kumsyai ban pensu turu ya kanong len kaba mangingien kum ka parti dia he tangga tengam biong karwai kapar Mulai mangitin ni padlo ngakwa padlo ya ki maple ya kito kita padlo pin sayo ya ka jingkerku lemba jom ka sorkar hapo ka jilam jom ka parti NPP hakwedai kertangnya bahkan nongkoi area barokowe ngakwa ban penpenah mat jompi kabangin sakot tenda ngocek Kadang kami ke projek nanti nalat balik syasai syafok dura kami om kesopian bantuan syale berpenek hadu amtai syabat poi ke cici nilai sanction artolai kelur badia kami haune ubnai bantuan ngin konten dar batin pelong ru ya kasurok pejong di kebahe kababet kabadiang nang bakayat kayen juki paipa kibarum bat kibambi na kasor nomstoy kan long ka jingkerku ya kibar kabaa kakam kabelindang trei mentap nagarai barok na premupi belayoi daki fakrur ni pelut ya kasurok kabadon kam hadut kata-kata kabanita ban kentil ya kayo kakot jomi kata kali kasurok na nomstoy siya maude ban na maude kani siya siya nom juri daki paklur ni pelut halor jom kade ka project ban muka ngamyo tu ya pi ya kade ka kam rulas dan pre ndai ba jilhe takal tuli Harga kuat banyak tu ya pi kilok si badang atatin skau halik nang setai samawai bapimyo i bakate ke project
kabang lisan syon dagit pakur mentang alas dang barang netem tang hati kindiak telihis nem lagi dinalak berpendet ya ketik projek kanlong kecil mentoy ya kau bes kasih helis parok kawai baka jin mentoy kamtam ya kan nombak hangle hanong stoy kita kikam kibangi na kalian joka sorka hapok ajingelam joko konrak sama kabangi le Naiswa dan produk kartu KTP dibentak. Hakgedei bakar lei kapar kabik kabian jom Islam negara ini nasu usmen hajar kapra hakabat parti NPP hakok Islam joko berat sama tu uji demi ke milatre batila kumpau bat mabi ipat bak nong song nang next time hilayoi kung bakalon ladan ya pai sekalian karoi kapar kalenti kasengge nilai persang karla agai banwanra namar nakalian jongi kapati bakasorka kapangido ahmad kalon banwanra ia kata kajindula banwanra ia kata karoi kapar habis nom ikau habis distrik di baper jom kajela negara ini kapan nentong tak kadai kalenti kasengke Nishen bakune ide bodoh bakrauta nang kebentakkan kamai kaji nang kebentakkan yok atau bat nang kebentakkan jimroi ide jom kajela negara om urusa niswa uon bagari Amerika kan Eropa kan Kelanjo dan namar bagadon kalimiti kasendiri kabapit kababian nagawe esnom sakawe tak esnom nagawe kejaya sakawe pat kejaya tinggiu nakalian untuk sorka atau kejelam jom ka NPP ngatur ngilah pulut labun hajar kulur kepisah hakredai bandara ya kalenti kesengki kabapit kabadian tambah hadir bunda milik patla ban pendet lut ya kita tambah ketinggalan jomi kabat kota habanya jom nia belum jumut bagi doktor mulai imam jumut ibarat niru untuk bersorkan imam salut iru hukum presiden untuk kasih atau society imam salut balai bahkan memuaskan namanya sang hapok negara kau ini ada susun sedali bagi penurun hak kita kabah kenapa aneh kan kelah katin kepala pembunuh dan constitution John Kerry India nakakadao national banong wakada bon kiwe pat kidal kila lili kwa babin ay katinjo kapadondorong hanwe kaway na kidal kapahmat kadai kami kapagi kuat bakakin hati kan rumo haka kulit kapabra kenapa kipon jom kijonga kapaten jongi namanya jasma kimit ho exam rut kagakui lajar begitu si IAS officers ki all India service officers ki bawaan service pelayan di hadapan ia kaktin hati untuk tahimlah bahwa prinsip nyonai kata-kata kaikia dengan kata-kata kilo gede kilo sepati pun sama ini kapan kerjaan ini hakane kekhidmat kabamta tong ini ayah kecil kerjaan kabapura
Ya i Dr. B.A.L. Nongay. Ubang ngayon dekan une kandidat ubalabit ta. Wakla ngayon at kibapod ki kandidat kibabiyang hamong kibabiyang. Kibabiyang sudah. Kibabit sudah. Kibabit benar sudah. Tambah. Kita ikutin kembang apa. Tambah. Nilai kedua yang ubah kabit tambah. Ubah fakir yang tamke mano berdua ia kebahata dan hijau kebahangis benar tambah mano berdua banyo yang kebahata udono bawa nampak kebahata nampak kebahata kata segala lain lapan kue sesangkian